nk'uko byari byitezwe na buri wese ndetse n'uko byari byatangajwe n'ubutegetsi bwa Iran. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishyira ku wa gatandatu habayeho ibitero byo kwihimura byarashwe ku butaka bwa Isirayeli, aho inzu nyinshi mu murwa mukuru Tel Aviv zagaragaye zihananturwa n'ibisasu bya missile ballistique bya Iran. Ni ibisasu byanyanyagiye ikirere cya Isirayeli mu ishusho yo guhora nyako nk'uko byari byatangajwe na Iran, ariko birasa naho icyo byangije bitageze ku rwego rw'ibitero Isirayeli yagabye kuri iki gihugu cya Iran. Ku rundi ruhande, Donald Trump adatinze nawe nk'uko bisanzwe bimenyerewe yashimangiye ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigiye guhagarara kuri Isirayeli. Yasabye Iran kwemera ikareka imigambi yayo yo gukora ibisasu bya kirimbuzi cyangwa se igasukaho umuriro igahura n'ibibazo bikomeye. Si ubwa mbere, kubera ko Perezida Donald Trump nubwo avuga ko ari umutegetsi w'umunyamahoro, ariko Iran ntabwo yigeze yorohera rwose. Birazwi ko mu kwezi kwa mbere mu 2020 ari ubwo watanze itegeko ryo kugaba ibitero byahitanye wari umuyobozi w'umutwe w'ingabo ushinzwe kurinda impinduramatwara ya Iran, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC, ni General Qasem Soleimani. Uyu yasimbuwe na General Hossein Salami nawe wishwe na Isirayeli kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 13 y'ukwa gatandatu. Rero nk'uko byari byitezwe, Donald Trump ntabwo yatinze rwose, ahubwo yashyigikiye Isirayeli nk'uko n'abandi baperezida bose bategetse Amerika babigenje. Ku rundi ruhande, Uburusiya bwanenze ibitero bya Isirayeli kuri Iran, ndetse Ubufaransa nabwo biciye kuri Perezida Emmanuel Macron bwanenze Iran ngo buri gihe iteza umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati. Igisirikare cya Isirayeli cyatangaje ko ingabo za Iran zarashe ibisasu bikabakaba mu ijana, ibyinshi muri byo bipfubirizwa mu kirere. Umuvugizi w'ingabo za Isirayeli ati inyubako zimwe zagizweho ingaruka, zimwe zitwikwa n'ibishashi by'ibisasu twari turimo gupfubya. Umwe mu bayobozi ba Iran yavuze ko igice ingabo zabo zibandagaho zirasa ngo ari igice cyubatsemo ibikorwa remezo by'ingufu n'ibindi bijyanye n'ubucuruzi. Ibisasu bya Iran ibyinshi byerekeje mu gace ka Ramat Gav muri Tel Aviv, ahari zimwe mu nganda n'ibindi bikorwa remezo bikomeye. Minisitiri w'ingabo wa Isirayeli Israel Katz yavuze ko Iran yarenze umurongo utukura irasa ibisasu mu bice birimo abasivile kandi igomba kwirengera ingaruka ziremereye zigiye kwigeraho. Nyuma y'ibitero bikaze Isirayeli yagabye kuri Iran yibanda hari ibikorwa remezo by'ingufu za nucleaire, Amerika yatangaje ko izakomeza gushyigikira Isirayeli. Umuyobozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utatangajwe amazina yabwiye Reuters ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije Isirayeli gupfubya ibyo bisasu bya Iran bitaragera ku butaka. Mu gihe Iran yihimuraga kuri Isirayeli mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishyira ku wa gatandatu, Minisitiri ushinzwe ingufu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Chris Wright yavuze ko arimo gukurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ingaruka byagira ku bijyanye no gukwirakwiza ingufu ku isi. Ibi bitero bibaye nyuma yaho umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yari yatangaje ko bazihorera kuri Isirayeli kandi bikazakorwa n'imbaraga zose ku buryo bazababaza Isirayeli. Isirayeli yagabye ibitero by'indege muri Iran mu bice bitandukanye, isenya hakorerwa intwaro za nucleaire, ivuga ko irimo gukuraho inzitizi zatuma iki gihugu gishyira mu bikorwa umugambi wacyo wo kurimbura Isirayeli. Khamenei ati Isirayeli ntabwo izakomeza kubaho itababajwe kandi Iran ntabwo izajenjeka nijya kwihorera. Mu ijambo uyu muyobozi yagejeje ku baturage yavuze ko ingabo za Iran zizasigaye Isirayeli ahantu habi cyane. Ku rundi ruhande, Perezida Macron yanenze Iran kuba igira uruhare mu guteza umutekano muke mu karere, ndetse ngo yakabaye yarabyaje umusaruro amahirwe y'ibiganiro na Amerika ku byerekeye ikorwa ry'ingufu za nucleaire. Nubwo ibi byose birimo kuba, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateguje ubutegetsi bwa Iran ko bugiye guhura n'ishyano ridasanzwe mu gihe gito gishoboka niburamuka bukomeje kwinangira bugakomeza umugambi wabwo wo gukora intwaro za kirimbuzi. Uyu mugambi wa Iran niwo watumye Isirayeli igaba ibitero simusiga ahantu harenga 100 ikoresheje indege z'intambara 200 mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira kuwa 5. Ni indege zirimo na za F-35, indege zikomeye cyane mu ntambara. Gusa Perezida Donald Trump yavuze ko ibijyanye na Isirayeli ngo ari agatonyanga mu nyanja. Avuga ko hateganyijwe ibindi bitero karundura bifite ubukana burushijeho
kandi bigamije guca karongo bikabuza Iran gutunga izi ntwaro bivugwa ko irimo gukozaho imitwe y'intoki. Mu butumwa bukomeye Donald Trump yagize ati nahaye Iran amahirwe menshi yo kwemera gusinya amasezerano ayibuza gukora intwaro kirimbuzi. Nababwiye mu buryo bugaragara nti nimusinye amasezerano ariko ntibabikora. Yongeraho ati nababwiye ko bizarushaho kubabera bibi kurusha ibindi bintu bigeze bamenya, ibyo batekereje cyangwa se ibyo babwiwe ku ntwaro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mutegetsi yakomeje avuga ko Israeli ifite intwaro nyinshi za Amerika kandi ko igiye kurushaho kwakira izindi nyinshi, ashimangira ko Israeli izi kuzikoresha neza. Yongera gusaba akomeje ati musinye aya masezerano bigishoboka. Donald Trump yashimangiye ko hari ibindi bitero biteganyijwe kandi ko bizaba biteye ubwoba kurusha ibya mbere. Ati Iran igomba gusinya amasezerano cyangwa se ntihazagira igisigara. Iran na Amerika byari bimaze iminsi mu biganiro bigamije gushaka umuti ku kibazo cy'intwaro kirimbuzi, gusa yagiye iseta ibirenge nk'uko Donald Trump yakomeje kubivuga. Iki gihugu cyahise kikura muri ibi biganiro mu gihe bivugwa ko ibitero bizibasira iki gihugu bizamara nibura ibyumweru bibiri. Donald Trump yavuze ko mu gihe Iran yakomeza ibyo kwihorera ku bitero yagabweho na Israeli, ngo Amerika yiteguye kwirwanaho no kurwana ku nshuti yayo igihe kirekire. Igitero cya Israeli cyagabwe ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire mu duce turimo Natanz, ahakorerwa n'ahabikwa misile, ahakorera abayobozi b'igisirikari, ku bigo by'umutwe w'ingabo zidasanzwe Revolutionary Guard no ku ngo z'abahanga mu bya nucleaire. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko icyo gikorwa cyari kigamije kuburizamo umugambi wa Iran wo guca intwaro za kirimbuzi zakwifashishwa mu guhungabanya umutekano wabo n'uw'isi muri rusange. Ni igitero cyabaye mu gihe haburaga iminsi ibiri ngo Amerika na Iran bagirana ibiganiro ku icurwa ry'intwaro za kirimbuzi, ibiganiro byagomba kubera muri Oman. Donald Trump yavuze ko ibyo bitero bitamutunguye ndetse ko mu minsi ishize yavuganye na Benjamin Netanyahu inshuro nyinshi, agaragaza ko iby'icyo gitero yari abizi. Ati nta cyadutunguye, icyakora nta ruhare Amerika yagizemo mu buryo bwa gisirikare. Ntabwo Iran ishobora gutunga intwaro za nucleaire ndetse twizeye ko twongera kuganira. Icyakora hari abayobozi batazongera kugaruka muri ibyo biganiro. Aba bayobozi yavugaga nabiciwe mu gitero Israeli yagabye kuri Iran, barimo umuyobozi w'umutwe wa Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Hossein Salami, umugabo w'ingabo wungirije Gholam Ali Rashid, inzobere mu by'ingufu za nucleaire Mohamed Mehdi Terranchi na Fereydun Abbasi. Donald Trump yavuze ko arimo gukurikiranira hafi buri kimwe. Ati ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM ziryamiye amajanja. Amerika irirwanaho ndetse inatabara Israeli mu gihe Iran yabikomeje kugaba ibitero. Donald Trump yatanze itegeko ryo kwica General Qasem Soleimani, wari umuyobozi w'umutwe wa Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC. Rero aramutse afashe umwanzuro wo kongera kugaba ibitero kuri Iran cyangwa se abayobozi bayo, ntabwo byaba ari ubwa mbere. Gusa Israeli yateye ikirenge mu cya Donald Trump yica Hossein Salami, wari wasimbuye General Qasem Soleimani. Uyu Hossein Salami ni umwe mu bamaze kumenyekana ko baguye mu bitero bikomeye cyane byagabwe na Israeli ku butaka bwa Iran. Igitero cya Israeli kije nyuma y'uko icyo gihugu cyari cyatanze umuburo kivuga ko kitazihanganira kubona Iran yagejeje amaboko ku ntwaro kirimbuzi. Umugambi bivuga ko wari hafi gushoboka iyo Israeli itagaba ibitero bigamije kuwuca intege. Indege 200 zikomeye z'igisirikare cya Israeli zirimo n'izigezweho za F-35 nizo zakoreshejwe muri icyo gitero cyahawe izina rya Operation Rising Lion. Uyu Hossein Salami yari umwe mu bafite uruhare rukomeye cyane mu ikorwa ry'intwaro za kirimbuzi za Iran, dore ko uyu mutwe yarayoboye kuva mu 2019 ari wo washinzwe kugenzura intwaro z'ingenzi z'icyo gihugu zirimo n'intwaro za kirimbuzi. Inshuro nyinshi uyu mugabo yagiye yigamba ku bihugu birimo Israeli, nkaho umunsi umwe mbere y'uko yicwa yari yavuze ko Iran yiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose. Ati umwanzi wacu atekereza ko ashobora kurwanya Iran nk'uko arwanya abanyapalestine badafite ubwirinzi. Ati dufite uburambe mu ntambara. Uyu mugabo yinjiye muri Revolutionary Guard ahagana mu 1980 mu ntambara yari irimo gushyamiranya Iran na Iraq. Mu myaka y'ibihumbi 2000 yafatiwe ibihano na Amerika kubera uruhare rwe muri gahunda y'ikorwa ry'intwaro kirimbuzi.
aza kuba umuyobozi wungirije wa Revolutionary Guard mu 2009 mbere yo kuyiyobora mu 2019. Yarazwiho kwigamba cyane avuga ubushobozi bwa Iran mu bijyanye n'igisirikari, ndetse yaraherutse guca amarenga ko icyo gihugu kiri hafi gukoza imitwe y'intoki ku ntwaro kirimbuzi. Ku myaka 65 yari umwe mu bubashywe cyane muri Iran, aho yatangaga raporo ku muyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu Ayatollah Ali Khamenei. Bivugwa ko na perezida wa Iran ataramufiteho ububasha. Ni umwe mu bagiraga uruhare mu nkunga Iran itera imitwe irimo Hamas na Hezbollah, cyane ko byari mu nshingano za Revolutionary Guard. Uyu mutwe kandi ugenzura hafi 30% by'ibikorwa by'ubukungu bya Iran, ibituma uyu mugabo aba mu bantu bafite ijambo rikomeye mu buzima rusange bw'icyo gihugu, bitari gusa mu bya gisirikare ahubwo no mu by'ubukungu na politike. Abagize uyu mutwe bagira imyanya ikomeye cyane muri politike ya Iran kubera ko bari mu nteko ishinga amategeko, bakagira imyanya mu nzego za leta, ku buryo nka Mahmoud Ahmadinejad wahoze ari perezida wa Iran na Ali Larijani wayoboye inteko ishinga amategeko bari bamwe mu bagize uyu mutwe. Ku rundi ruhande, Uburusiya bwamaganiye kure ibitero Israel yagabye kuri Iran, utanga umuburo ko iki gikorwa gishobora gukurura intambara ikomeye mu burasirazuba bwo hagati. Mu itangazo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yashyize ahagaragara, yavuze ko ibyakozwe na Israel ari ukutubahiriza amahame ya Loni ndetse n'amategeko mpuzamahanga icyarimwe. Itangazo rya Minisiteri y'Uburusiya rikomeza rigira riti twamaganye igitero cy'ubugizi bwa nabi cya Israel, kugaba ibitero ku gihugu kinyamuryango cya Loni, ku baturage, imijyi n'ibikorwa remezo byacyo ntabwo byakwihanganirwa. Bivuga ko kuba Israel iragabye ibi bitero mu gihe harimo kuba ibiganiro by'abagize inama y'ubutegetsi y'urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe kugenzura itunganywa rya nucleaire, ngo bigaragaza ukwikunda gukabije. Uburusiya bwavuze kandi ko ingufu zimaze iminsi zishyirwa mu biganiro bigamije kugabanya amakimbirane ndetse no kwiga ku buryo Iran yakoresha ingufu za nucleaire hatagambiriwe ikibi, byose ngo byateshejwe agaciro. Gushinja Israel guhitamo intambara aho kuba ibiganiro. Iri tangazo ryagiraga riti hakomeje gutangwa umuburo w'uburyo gukemuza ibibazo ingufu za gisirikari bihungabanya umutekano w'akarere. Israel igomba kubazwa ingaruka z'ubwo bushotoranyi. Uburusiya bwavuze ko burimo kugenzura ibikorwa byose bijyanye n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ingufu za nucleaire muri ibi bihe bitoroshye, ndetse bugaragaza ko abakozi b'urwo rwego nabo ngo bisanze mu muriro wakongejwe na Israel. Uburusiya bugaragaza ko uyu muryango ugiye gukora isesengura ku byabaye ndetse n'ingaruka zishobora guterwa no kurasa kuri ibyo bikorwa remezo by'ingufu za nucleaire byo muri Iran. Abo mu Burusiya bagaragaza ko nta gisubizo cyava mu kwisunga ingufu za gisirikari hagamijwe gukemura ibibazo bya Iran ku ikorwa ry'intwaro za nucleaire. Bakagaragaza ko inzira yonyine yagera ku gisubizo kirambye ari ukwisunga uburyo bwa politike na diplomasi. Uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga, leta ya Iran irakomeza kuvuga ko guhora bitaratangira, nubwo ibisasu bibarirwa mu magana ndetse na za drone byoherejwe ku murwa mukuru Tel Aviv wa Israel. Igisirikare cya Iran kirakomeza kuvuga ko ari igisirikare gikomeye kandi cy'umwuga, kandi ngo kititeguye kubabarira Israel kugeza yicujije ibyo yakoze. Igisirikare cya Iran kiri mu ngabo zikomeye mu burasirazuba bwo hagati. Ni igisirikare gifite ibikoresho bihagije n'amateka ari ku rwego rwo hejuru. Dore amwe mu mateka y'icyo gisirikare. Igisirikare cya Iran kiri ku mwanya wa 14 ku isi mu nzego za gisirikare zikomeye ku isi, ariko kiri ku mwanya wa 7 mu kugira umubare munini w'abasirikare bahoraho bari mu kazi. Iki gisirikare gifite amateka akomeye cyane mu birebana n'intambara cyarwanye ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare cyakoze. Cyatsinze intambara nyinshi ndetse kigira uruhare rukomeye mu guhirika abarwanyi bakomeye babayeho haba mu gace giherereyemo ndetse n'ahandi ku isi. Iki gihugu cya Iran gifite umwanzi ukomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikagira ibihugu bikomeye nka Israel ndetse n'ibindi by'Uburayi bahora bahigana ubutwari. Ni gute gikomeza guhagarara cyemye mu ngufu za gisirikari muri iyi si ikomeza gutera imbere mu nzego zose? Igitangaje ni uburyo igihugu cy'igihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisa n'igiteye ubwoba ndetse kikanahangayikishwa n'ububasha ndetse no kwiyubaka kw'igisirikare cya Iran. Mu yandi magambo, igihugu cyose Amerika yakumva ko gifashwa na Iran mu gisirikari ntabwo yabifata nk'ibisanzwe cyangwa se bidafite icyo bitwaye.
nyuma ya kudeta yo muri Iran yabaye mu 1953, aho Abongereza n'Abanyamerika bagize uruhare mu ihirikwa rya minisitiri w'intebe wa Iran Mohammad Mossadegh bagashyiraho ubutegetsi bwa cyami. Nyuma y'iyo kudeta Iran yatangiye kugura intwaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana kubera ko iki gihe Iran yari ifitanye umubano mwiza na Amerika, kubera ko umwami wayoboraga Iran Abanyamerika nibo bari baramushyizeho, ndetse ubwo abaturage banamushushubikanyaga mu 1979 Amerika niyo yamuhaye ubuhungiro. Iki gihe kandi Iran yaguraga intwaro muri Israel no mu bindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Gusa ubu bucuruzi ntabwo bwatinze kurangira, kubera ko mu 1979 Iran na Amerika byahindutse ibihugu by'abanzi bakomeye. Birumvikana iyo Amerika ibaye umwanzi wawe uba ugize umwanzi mubi cyane, kubera ko ntabwo Amerika ikwanga yonyine, ikwangisha n'abandi. Nk'ubwo nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979 Iran yahise ifatirwa ibihano birimo no kuyibuza kugura intwaro mu mahanga. Bagufata kugurisha intwaro muri Iran nawe bakaguhana. Iran nta yandi mahitamo yari ifite usibye kubaka inganda zayo zikora imbunda. Kwikorera intwaro batagiye kuzigura mu mahanga nicyo kintu abanya-Iran bahise berekezaho umutima n'ibitekerezo byose. Byageze mu mwaka wa 2000 Iran yaramaze kuba igihugu kigurisha intwaro mu mahanga. Dore aho gutangira kwikorera intwaro byavuye. Mu mwaka wa 1980 Iran yatunguwe no guterwa na Iraq. Barwanye imyaka 8 yose. Muri iki gihe cyose cy'iyi ntambara Iran yahuye n'ibibazo byinshi cyane, kubera ko nibwo yari iri mu bihano byo kutemererwa kugura intwaro. Nk'aho ibyo bibazo byose bitari bihagije, mu mwaka wa 1990 Iran yagize uruhare mu yindi ntambara ikomeye, ariyo ntambara yo mu Kigobe. Ibi byatumye Iran yubaka isura nshya mu karere iherereyemo, ndetse itangira kugira ijambo kubera izi ntambara zose yari irimo. Mu myaka ya vuba kugira uruhare mu ntambara yo muri Syria, by'umwihariko gushyigikira guverinoma ya Bashar al-Assad, byabaye ikimenyetso cy'inyongera cy'ubuhangange bwa Iran mu gace iherereyemo mu burasirazuba bwo hagati. Aya makimbirane yose ndetse n'izi ntambara icyo byakoze ni ugukaza urwango hagati ya Iran n'ibihugu by'ibihangange birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'inshuti zose byo mu Burayi. By'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ntabwo bashaka kubona Iran iba igihugu gikomeye kivuga ijambo rikumvikana kandi rikubahwa na bose mu burasirazuba bwo hagati. Usibye kugira intwaro ziremereye, Iran inazwiho ihame ryiswe no first strike, ukutarasa bwa mbere. Mu mateka ya vuba azwi nta ntambara izwi yatangijwe na Iran. Buri gihe byabaga ari ukurasa, kubera ko Iran yabanje kuraswaho. Twigeze kubivugaho ko igisirikare cya Iran kiri ku mwanya wa 14 ku rutonde rw'ibihugu bikomeye mu gisirikare. Iki gisirikare gifite abasirikare 610 bari mu kazi biteguye kujya mu ntambara aho bayihamagarwamo hose. Iran ifite reserve force cyangwa se inkeragutabara 350. Iran ni ifite igisirikare kinini mu burasirazuba bwo hagati. Igisirikare cya Iran kigabanije mu bice 4. Igisirikare kirwanira ku butaka, igishinzwe kurinda ikirere, igishinzwe kurwanira mu kirere ndetse n'ikirwanira mu mazi. Umutwe w'abasirikare ba Iran ukomeye kandi uteye ubwoba ni uwitwa IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. Ni umutwe udasanzwe w'abasirikare biswa abarinzi b'impinduramatwara ya Kiyisilamu. Aba ni abasirikare 150 bafatwa nk'urutirigongo rw'igisirikare cya Iran. Umugaba mukuru wabo ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Uyu ni umutwe w'ingabo washinzwe n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khomeini, ari nawe wabaye umuyobozi w'ikirenga wa mbere wa Iran nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979. Ni abarwanyi bahabwa imyitozo yo ku rwego rwo hejuru mu bya gisirikari, haba mu gukoresha intwaro ziremereye, mu kurwana nta ntwaro ndetse no mu birebana n'ubutasi. Uyu mutwe w'abarwanyi nawo ubwawo ugabanyijemo ayandi matsinda mato 5. Irya mbere ryitwa Quds Force. Aba ni abashinzwe ibikorwa byo hanze y'igihugu, nibo bakora ubutasi mu bihugu by'abanzi nka Israel, kandi bagatanga imyitozo ya gisirikari ku barwanyi bafashwa na Iran bo mu bihugu by'amahanga nka Liban, bo mu mutwe wa Hezbollah muri Syria, n'abandi barwanyi nk'aba Houthi bo muri Yemen. Undi mutwe uri muri IRGC ni Basij Militia.
aba bashinzwe kubungabunga ituze n'amahoro imbere muri Irani. Kuva mu 1925 kugera mu 1979 ubwo habaga impinduramatwara muri Irani yaguraga imbunda mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibihano yafatiwe nyuma y'impinduramatwara yo mu 1979 ndetse n'intambara yo muri Iraq byatumbagije ububasha bwa Irani mu kwikorera intwaro. Twigeze kubivugaho mu kanya. Uyu mutwe w'ingabo wa IRGC rero niwo wahawe inshingano zo gukurikirana ikorwa ry'intwaro muri iki gihugu. Aba nibo bagize uruhare rukomeye mu gushinga inganda zikora intwaro ndetse no gukura kw'izi nganda. Uku niko Irani yirunzeho ububiko butagira ingano bw'ibisasu bya za misile. Babasha kwikorera ibifaru byabo. Bubaka ibisasu biraswa kure ariko binayoborwa ku buryo bituma kujya guturitsa ahantu rwose bikagutumikira. Bakoze indege z'intambara ndetse bubaka ikoranabuhanga riyobora indege ndetse n'ibisasu biraswa kure, systeme radar. Irani ifite ibifaru birenga 1634. Ifite ibimodoka by'intambara bidatoborwa n'amasasu 2345. Ifite ibibundi 1900 bya rocket launchers. Kubirebana n'ubwirinzi bwo mu mazi bafite ubwato buzwi cyane bwitwa frigate. Bakagira ubwato burenga 35 bugenda hasi cyane munsi y'inyanja. Bakagira ubwato burenga 100 bucunga inkombe. Reka noneho tuvuge ku buryo bahagaze mu birebana n'ikirere. Iran yabashije kugira indege nyinshi z'intambara ariko za kera mu gihe cy'intambara y'ubutita, ariko banafite izindi zigezweho. Gusa ntabwo bafite indege z'intambara nyinshi nk'abaturanyi babo bahora bahanganye batanakundana urukundo rwinshi ari bo Arabia Saudite na Israel. Gusa Iran ifite indege zirenga 510 z'intambara. Ibi byose ni ibigaragara, ariko inyuma yabyo Iran ikora drone nyinshi cyane zirimo na za zindi bita kamikaze zitumwa ahantu zikajya kwashwanyukira. Izi ni zimwe twatangiye tuvugaho bashinjwa guha Uburusiya. Hari raporo zivuga ko kuva mu kwezi kwa 8 mu 2022 Iran yahaye Uburusiya drone zirenga 400 zo mu bwoko bwa UAV. Drone zo muri Iran kandi zakoreshejwe cyane mu ntambara yo muri Syria. Muri gahunda yo gukora ibitwaro biremereye kandi biraswa kure nka za misile, Iran iteye imbere cyane ku buryo bivuga ko ari ikora misile zikomeye kandi zikoranye ikoranabuhanga mu karere kose iherereyemo. Misile z'abanya-Iran zamenyekanye nizo bise Shahab. Hari Shahab 1, 2 ndetse na Shahab 3. Shahab ni izina ry'icyarabu rivuga kibona umwe. Izi misile zabo ntabwo bapfuye kuzita kibona umwe gutyo gusa. Ni misile ziruka ku muvuduko munini cyane kandi zikagera kure. Shahab 1 ishobora kuraswa mu birometero 300, ariko Shahab 3 ari nayo igezweho ubu ngubu yo bashobora kuyituma mu birometero 2000 ikagenda igashwanyaguza icyo bayitumye. Iran yanatangiye umushinga wo gukora misile zambukiranya imigabane. Intego ni ugukora misile ishobora kurasa ikintu kiri ku birometero 3000. Gusa nubwo bayikora, iyi ngiyi ntabwo bayirashisha Washington kubera ko hagati ya Iran na Amerika harimo ibirometero 10,000. Icyo bashyizeho umutima ni ugukora za misile zigezweho zifite ikoranabuhanga rigezweho. Kugira ikoranabuhanga rigezweho ku bisasu ubwo bivuze kugira ubugome buhambaye kuri ibyo bisasu. Mu mwaka wa 2020 ubuyobozi bw'igisirikare cya Amerika mu burasirazuba bwo hagati bwavuze ko Iran ari ifite amoko atandukanye ya za misile kandi zikomeye mu karere kose iherereyemo. Kuva yabamo impinduramatwara, Iran yakujije cyane ubuhangange bwayo mu burasirazuba bwo hagati. Irashaka kubaka igitinyiro ndetse n'ubuhangange mu burasirazuba bwo hagati ngo yirinde abanzi bashobora guturuka hariho hose, bitewe n'uko umwanzi wayo wa mbere ari igihugu cy'igihangange cya mbere ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igikomeye cyane muri ibi ni ibisasu bya kirimbuzi Iran ishinjwa kugira. Gusa yo ntabwo isiba guhakana ko ntabyo ifite. Urebye uburyo iki gihugu cyubatse inganda zikora intwaro n'igihe byafashe, biragoye guhakana ko izi ntwaro na zitazifite. Ibi byose bimeze uku mu gihe Iran ifite gahunda yo gukomeza kubaka igisirikare
ku rwego rurenze uru nguru. Ngiyi impamvu na Amerika ubwayo ifitiye ubwoba Iran. Ngiyi impamvu tuvuze kuri iki gihugu. Mwakoze kutwumva.